family hospital. No. You know, Mamma Yasoja for my bonnet, ready, papa. We yam a pamicho. Maba, on the pamicho. Some of the guiding Miss Mobia, my family hospital. My ready bonnet. Say, you know, Waha. Namia, number of guiding Miss Mobia, my family hospital. My ready bonnet. You know, my Bombay, Mamma, your BSc. Nami yali amuntimi kamumo my family hospital. Namu mumu kadi sa mumu my family hospital. Boy urade boni makatua su urade anim. Di urade ba yamo tachi mo be pa me chaw na me fam boni nche nya sa wonu mabusu nya won to mo da. Family hospital no. You know mama ya soja fo mo be boni mo my boni eti urade papa. Unya me pa me chaw. Maba on the pamicho. Some of the guiding Miss Mobia, my family hospital. My ready bonnie. A bushia for Mamma cover the bar exposed years. Nana born in a day. Yedi she na make out say subscribe like to Xposed channel send and bring Nana bring Nano and some my deep brown on super now I share more wonderful. Na any day soon here now it says Xposed they buy their same. And now, and a day so, Papa Media some enam. And he's saying, and che be I, Yanka be and Shimu, ye be a free moon. And he will say, I this year at you, a canching egu. Brown, one so holding Jumeti, or techie. Yame, Alpha Sounds, I mean, Chadian, no so, full fiang to attack. Dying good to good, so because an earthquake, a man, waka baby. Na the omni said, Yen su, at you yen soon, and we. I gusu a yesu achu. And let us say a brenna big lubia, Kobusian for then the book of condolence, or Marco Sine, no bia, Kokubia, Cochre, or dog, anyhow sorry and sympathetic they are. Yeah, it's a profound sign, said I am funny, sir. Now, Obia, Cochre, or dog are or woman achu. Yankabi shimmy from. And then so no Yankotia, I say a year, Reverend Anthony Kojobuachi, or no so, why Yami Etia. Why nyame edia asema ayensu yatino na munim say enche bia ne yehum say last year na battle with a stroke na stroke actually na stroke no before stroke no kran sensem amebi kura be born e wuto ne nsem bebre anse na stroke nso be chi no stroke chi no so a eno nso e wuto ene nsem bebre na yenhwe bibio enche be rani nsem na twetwe nkomo me wo sofopeni odifo Hayford Hanuma, Yebe Bobo Sem because a maybe no on also Casafa, Anthony Sem, H. Papano, Nimraka Esha. Name Samuel Obu or Becca Sibiao, Papano then okay, no be now open a to an ACBP. Then soon Tisane, Waquas of one soon named Diana Wogu, and Tiana or Cat Sassam. Nene de so Sassam way is na mean Semreno. And some the baby I was a mechanic, but young come up to training Nina a bit PP. Enti ma memre na mentwa mhumbra na yembumbra ensem family hospital no. You know Mamma Yasoja for my bonnet, ready, papa. We yam a pamicho. Maba, on the pamicho. Some of the guiding Miss Mobia, my family hospital. My ready bonnie. Say, you know Waha. Namia, number of guiding Miss Mobia, my family hospital. My ready bonnie. Then I'm a Bombay, Mamma, your BSc. Namia, amuntimi kamumo, my family hospital. Namu mumu kadi sa Mobia, my family hospital. My ready bonnie. Makatua su ready anim. The ready by your motachi, move upon me chow, and if I'm born in Jam, yes, sir, when my bush you won't tumble down. Family hospital, no. You know, Mamma Yasoja for my bonnet, ready, papa. We yam a pamicho. Maba, more on the pamicho. Some of the guiding Miss Mobia, my family hospital. My ready bonnie.
Mida was say when you're married at train na me trap me home aba. Na meka will say your brother at you. The 1 week you know ever happy on the 4th of March. Until now so Oshemia now boa now so says you ama samre na enso yakɔhwɛ ni ebusia de antena sesu ade abom. Na ye bora yensemu no kam ho na me ma Prophet Hayford akwaba and by Xposed Jesus. Ma akwa weja. Eja you super papa. Na mpume. Apomo de eya papa. Na eja wa na maybe ukɔhye ho komo. Ukɔhye ho kom one of your sister channel so. Say Reverend Anthony Boakye enche ne mra kai den Isha. I think say some minim na o yare ni mu na o ka bet no bi enim say sa yare na be den e be kunu na nso no wetimi efri mu aba a obi enim say no aye dia o ya sorry a ene de nso ye sorry a fofi ato ata waka enchire egunu na me say me na me mo akonya na wachia hwefo ni Xposed yo ahwefo Xposed ahwefo me chia mu nyinara na mu nyina nso atenase na obia nso manatwi ebra de eba beka ne na oswo TV na wodi atu Xposed so da wa sineja ye mbora nsemu no eden na hia obeka se papa no nimre na eden ayebi anase nimre aka wasase so eden esua den na hu sa time no ansa na de ka hu no ya bori mu afa ho wodi me da ase papa na mada otiefo ase won se edu prepi na ye de sem ebetudwa bebe na feel se ye ka na ye de agi edin na mom de ampese tiefo ehunu se esem bi se na se enama na ewo de yehu ene de yeti de adi kan no eni se ye papa Anthony Boakye starting the ministry no or starting the well they say oprichi kama na oye na so ne so say papa we okamboni enemy but along the line no na onu so oye afumukwan ija asem dem nti mu peni sem bida along the line oye afumukwan because ye hwe papa Anthony no you be okita dompa now because we call na so on the boni de on pe boni we call na so baby ho no ma ahye nkonya ne red ne ade a kire say wa ya boni no uba Sunday na but na so news wa ya boni ne ensre boni fa chanye den ma o konso na bi wa hye news a udu a wo na ibu news no je say tiri no wa refi hu no afa duku amba na yo wo na woni ma je say duku ne den ye ma popo ya ade a ekoso emprenia nyina ewo na so na ye den na o ka say ebia kwan mu no wa mani kakra obetimi a kire bi ma me kire mu na tiefo entieni okay won say sofodie ya anase sofodwuma ya ye anase ye die edi kan ni say obi biara obeye sa adwuma yi na along the line ebedu bebe no stand pan per se wo ye ne hu ti say Nyankopon question mark eda oye no say Nyankopon ya obese wo kire se wonu ena oye Nyankopon na ejade ne ma okasase ye tie ma me kasa ne se eye sunshuma se na musesi ya so na betina emre bi e kasa bi recently about koju Christian Achua asem ya earthquake asem ya si ya be kasa e bi besa sibio e wo the same ehwa etie fofo se na eyagro esem na yedi na asema mi woka no se me si me ba out ebe kika nsem na se ebe yi nyema dia apia me ka no kwara kire bi ni mu be kadam mu ba bonti be preach yame esem bi eni se uye sofo na nyame asoma o di asem na asoma se wu kona koka okoka wi a eye Nyankopon na obeka nipa na kuma no manipa na sachira okay you yentia mekani say along the line no wo ye free kwan ni so no wo free kwan ni so yes wo ye free we free kwan ni so and he say
obi biara ni asase so a se wo nipa wo ye boni a e wo so kaka kire no se onipa ne ye boni a oya e wo se mpoka chense me nua wa ye boni ma ye boni enti wo se de boni fa che ma me okay se mi ma ye boni a e wo se mi ko nyankopon nem na me ni onu nyankopon na kasa na se mi ti o kase mu a ye hwe the way a se be obi ba asafo ne bia waye news musi nyame mpe news no mo bubu news ne duku on duku ne se duku sa nyoma ni nyina no na je se ehu hia enyi wo twuma no okay wo twuma nyame de se on sanse politi asem no kasem no o kasem no wi na asem no kalipa na kuma na pa ni nya bi shatra watale fisa de ne ho okofia onu ba ko bu ni moriye no aja tinyi no a oye enye no ba chi no abu ni moriye yeah ase me fa enti se wo abaye wo se wo ye nyankopon na se obi ye boni a nipa ne ba woni be ka ne boni kyere wa what I trying to say enu bi na mo ye mother churches we Roma for yi etai omo ye dia ye papa Anthony oye oya se wo ko Romanda me ma copy da nti me kyere wo emu se ya ye bibi ti se Mary status ejina ewo ya ye se edan bi a osem enti se wo ye boni a obekọ akokotu onu Mary ye nim se bio a wonyi nipa na wo ka boni kyere obi asabi onye nipa wo ka boni kyere no Bible say e ma ye nye honi bi say ye be kutunu ana say ye be sore no enti wo bi a wo ye ni hu se wo nu nyankopon no wo nyakopon twa ni kwan da so ntam to fata ase so ba eja ye be ba ye papa Anthony ni nsem so da o ka bibia fa Roman for na kwese de we omudi omdwumedi no ni Anthony ni ya ye pe bi say na mpese musa say ebia obi aye boni na emomuni boni no ofili say on confess enchire obi nso obi timi ye boni timi hye ne so a wontimi aka nche bi ono kra timi ye ono no ho boni se bi otimi gi ono ani kra ba obi nso ofili say ma me ni me nwe nka me boni me nka ebi ono ne ka obeka se obi a boni ya we krampo de esa onyame nim enti ebi a konyame nim wa sre boni fa se bi anyame de bechew ada bi krampo nso bi obi timi ye boni a ontimi fa nche no ho empo no akosre Boniface Awurade fa bone ne den echemi ana hu sa de enti bi oni sofu peni ni ka se bi asofu boni sei na maye no na sofu no se okay Roma for de no se sofu ndi omu no ma se Boniface ana so mu no mo de chem for me de mimi omo ka mo they say it no ni pana sere dia ma o ni pana wonu wo sere Boniface ne dia ma o no woni me dia wo ye na SMTS won isi amika sem kiro hwe obi a wonu se wo se Boniface dia ma o do you know what onu wo ye o Secrẹt mo Bible and trust her Bible si nyina ye boni na Awurade ni nyama den apoye na se ni pa ni hu na ba boni a kire Awurade a enye nipa the word is nipa enye nipa the moment you involve nipa say nipa ba nyankopon dia mawo ina se mitio kase mu a papa Anthony Boakye ni dwumedi odi nyina no na wa ye nyame ama na safo na that is it two or you nipa bi sure wa condemn yourself bebre wo Ghana ya mbani atwaso adofo se ohwe ya Xposed na meka say subscribe like na share program no na nsem de ibubo ran nsem ne dinkomo but ye ka say so bi wa enka na chi asembo ne mumu no asem na aba ana ye bobo hu dwumedi a ye papa be di ye no ne sene asof penu so tia no because emre bi ono ano be kan ye hyenkom say ye papa ne mre aka no esua no nim die entientene no ye twinkom afa ne dwumedi a obedi eye eno eja enti ye ntwa komo no o de me da ase papa won say me ka say me say
Eniema nyame ye kire say see ba out ebeka ebeda ninse enite ye bring ye bi ni mu ye bi ye ho asi ye bi ho asi papa they to so biom me na ebeka one of the sister stations papa we ni na aka eso na ewo de me enti e beka sa na me kenye hu dada ansana ni sansam bia wonu afre num eka ye no esa ti se eba ya nsem ne bi e den na hu ye like kan na ahwefo nso entie bi ya enu na me di kan ka kire wo se ahwefo wo ye sofo na nyame afre wo nyame na afre wo a bere wo as and you who said you are God to the people. A true you open after you. A friend to my you. What smaye? They have it in mind, say, so for you nipa. You are not God. So for you nipa. Now, who is so for you? I dare you. Am I not like you? The only difference a woman say a deep short for abeka me bin. Okay. And a ma different kind a bem. We and no free a deep short for abeka one. Am I not like you? That was sometimes me. I don't like title I to the person. Or be tears. I can see the whole thing. Yeah, papa we. I'm watching from afar. They do the job. Before they do the job, I will be you won't cry. What is it? I'm also saying, say, papa, we 1 year crap away. That time now, oh, yeah, sorry, we're being too complex. And I'll free up and they call race course. The side time, no, me, I was a student by then. Now, me, share what TV should say. But I about it, demon. Me who said did to know what preach what TV show. Bibi start na wonu nechi. Bibi na wonu nechi. Onu so for nechi. Communicate. Members in mono. Oh, okay. And me can say papa we enter. Me Satan my mom was alive by then. May he so rest in perfect peace. Me ka almost ready. Omo ti ase. And 6 months. Pa na do to we. I mean, back to question. Boakye. Nipa wa ye kan echi insem. But in some day in somewhere then. Eba. And American say, obi biada obey him to say onyanko. The word is onyanko. You cannot be like God. Even though we were created in His image and His likeness, but who say we onyanko. I can see the whole thing. Yeah. Let God be God and let man be man. Simple as that. And when be yeah programming. Me say me kana na semo one of your sister station na. E che na obeka say wo nyanya fa onu ne su ama obrebi. Yeah, eno kran ka me ba eno ne so ka me bisa say that statement no nti so wa pagya dia mami fan bisa preku. Won say emre bi no obe I think say no anche bia na ne yare mu no de bai. Na ne suffocatewe bia free na say I think say or enough baby say nti dey no preaching no can same be say that then mu say na ni bofu ye pa say wa o ba na sorry wo o ba na sorry wo nyame anam ne so ebia wa benya shop nyame anam ne so wa benya adwuma nyame anam so atoka nyame anam so wa nyaba wa say no nya sa anwoma ni wie ye no o ma sorry o ma so time ba sorry o ma sorry tifie ni or no ba be gisade ni nyina de from sa emu no sa make statement say sa ne sofo na onu sofo ketua na we ja sorry no o kanyo nyomo wa yama sofo na bobo bi so kaka che ni say ne ba na onu sofo no wo no wa wo ne ira wo no onu no de ba na ye den e ma sa sofo no Obachi enti no obachi sa nyoma ni nti no enu na kame baso enti no den na aka sa because sa so na strange sa sem no ho
emu otu na se yesi ebebo mu na ya wure mu a etiefo betwani efri fidisu emu otu. It is only Africa, only Ghana, and I don't know other part because me mine here, you make me my answer. It is only Africa and a soft fukitua. Every soft penny na here. Now what do me no? Not what casino. I don't know. Then a man, my mom, yes, I did. Na chira say, won't teach you man amu ye na say. Se Martin una say. Na me fo say se me shumi nkolam go tuakra. Does it mean say my boni wi at your one? Because me meaning say Bible say yes to teach you for we are small. Oh small. Or see go ye and preach the gospel. And say Martina una say na emre dina be say okay. E say me tina so me shumi kwako wini so sa. And your time. And your time. Yem bi say nipa na ni so fikiti wana o see. Ono nyame na me so ama ne ba na obachi ne ba no ye mbisa se sofo no ne ba no wuti ase ana se ne ba na wu asa na ono wewu sisi ye asem kesi e na da na asem na papa ne make a statement na make ye no and na me kire say he is trying to be a god to his church anyi nyame bi wa ye nyame asem jan Ano no ye nyame. Onu ye nyame e ma na so. Esi asembia be funi panu aba. That same word enu na be gina so ajegi nipa. Whatever you say shall be used against you and it shall be used to attack you yourself. The people look at enu be gina so abu aten. But nipa be react in baso. Okokota na os judge ni bisa wasem no sa ti ya no asem bia wo be ya no eno na judge ni bisa na so ta buwa kasa wade but iba breni sa na wo nyame duma ye e se wo wa be ya hu ti se wo nyame a nyame so be kuntem because osi woni nipa e chere ni onyam Ana say o kasem na say akwa say Reverend Anthony Boakye ji nyame ani munya. Oh yes. Osi se onu nyame afa ne so mi kwa maintain is na waye bibia ma wa obaje fu se then how did you have you seen it in the Bible? Which scripture nyame na obi so ma obi ade na nipa ne se onu baje fu se nature se enyi nyame we na di ma o na nam ne so di ma o onu de ma. Okay. Enti obi kasa. O kasa asem a woka no. Ekuta to me. Na wonim dia woka na oti dia woka nas. But nipa yeti ni tra. Asem no emudo. Emudo ayin rem na hwefo nso nti asave. Wow. Yeah. Medical person be say papa we why baby was come it should come out. That was sister you know. Yeah, Mikai. No that statement. Na what confess. Na so to me ba out e be ka say na onu obi shoot me di ne ba gin che be ka kira no. Then you obi to me di onu ni boni ba onu ni che be ka kira no. Na onu so sere badi. So onu so bi na no to me ka kira ganafo. Any yesefo a e wade so di be che no. Oba sorry. Obeka. Let me say, offense of penny dear. A bad thing because when man was say maybe only sad here. Now who why then waka and maybe only no more baby confess yamo. Now so for penny I would say don't my share don't me ever pay Nancy. Na wa bridge na don't minima can say say maybe I mean by my maybe na nyame nam anase maybe ni say na mo me do baby no my den mama ne like who say ebe tin ana eja who say be say ne ebe di ma onu say ontumi ba out be ka no sa na obi su ba be ka kere onu so a eye dede unim say uka wo secret kere obi a
ɛyɛ secret bio yeah secret bio esi ade bi nipa yɛ bia sɛ ɛyɛ bɔne sɛ nyɛ bɔne ɛyɛ wo ne Nyankopɔn ntɛm ase nti na wo ne sɛ nka wo sɛ ɔka kyerɛ nyame ma me ka wasa bi one day ɛnkyɛ bia na yɛ preach wɔ radio so radio kɛseɛ bi a wɔgye din ɛwɔ Ghana ɛwɔ Ship House me bɔ radio ne Ship House is radio de bi na okay wɔ hɔ no abɛka Ship House ɛkɔ ya me preach na me ka asɛm bi okay along the line I preach no na many obi na ye program ahomachi enti nkrofo bi a omo ye amrobes ye kasa amrobes omo ye kokofo omo wi ade ekunipa twitu osimpa so oye misika o tiri so ati now that form na omo atuka on this motorway super na mo kokko wi a obi a emna omo wo kwan so omo ko ni mo a wo mo akasa ti mu no na o ma bi yori do ka no na ye preach ba ko ti asem na asem ni hwiti no se da bi me nkɔ bi o se pa ka no me nkɔ bi e na ono a e di tu no ma se me nkɔ ono afra ye wo radio station so ka ene o evangelist enti won ensem na Nyankopɔn de ahye ya no ana se ensem na e wo tro sem na ye katre ni pa no epita tumi eji ni pa en na mi ka jo se obi biara obaye ni hu to se o ye Nyankopɔn mbebre na se ya mbebre na se adofo hwa now subscribe now like now share program no Xposed GH subscribe my naija ye to aso no pese me bi se ye hwe bio before our pay impo ne yare mu no one ne yiri benya nsensem wo sikasem ho like asori sikasem ho ne nyoma ansa na bi krampo ne yare ne ba stroke no eno kra no de tete ye kra so no so kire se enam ne yire ne so ana osan so nya stroke no enu nkɔtɛnti nkɔda ɔno asa ba ye no sa be kanse mo amene mu na abambɔfo amene mu na amobɔ mu ban na se bibi se ba mo ntimi ehu ni nsɛm de e papa ndi bi de e beto bi nso esi ewo na safo no ni nebusua mu na yenhwɛ bibi o we ye papa yi enim se every Sunday me problem is say every Sunday baby and members fu pia yeso mu nyina e de on ba ka so a ensem tu na meka wa ha o sikasem ni asafuni mu sensem ansa na me problem ba ko na e kan wo na yetu ni say every Sunday yeso asafuno send your work onongo wan hu yeso obia de obia eba kaswa eye branch wo kaswa kanfi na say yeso for penny anyway and say Reverend Anthony waka nchine we asafuni we ya me da se wo ho wọ́n sọ wákà sẹ́pà àsẹ́mọ̀ bisan ẹ̀mú òdù wọ́n sọ mìíràn kan ṣe it is only Africa ẹni Ghana bẹ́ẹ̀ na sọ́fọ̀ pẹ́ni ní kọ́lá fún ní náà yàsẹ́kọ̀ tí aṣọ yà wẹ́ fún ṣe àdéhùn náà sọ́fọ̀ kí tí wọ́n fún ní náà yàsẹ́kọ̀ tí aṣọ rẹ̀ náà kọ́kọ́ ti dẹ̀ ẹnu bí náà ó kẹ́ yìí o ṣe ẹ̀dùn Sunday ayé ṣe yẹ kọ́ fún àwọn nyina ṣe wúwọ̀ pusu púpọ̀ ntí bọ̀ chingasi wale mampusi gambaka minimo ko nyina se ai conform for the honum e di ba asori ansana wa preach chiro and se sia na wo so popeni wa tinegu yi won na be gina wo nam de to so mieno papa yi wo ya wo yi se mo pese mo hu emu sema o mo twin be ne yire ja aseme na okay me ka say eja me nkasa ko de mu odu de ya ka se mo ntwin be me kasa o de me hunu ni de me ka kire ni asem no sati no me be ka asem bi was sister station no say yare we ye oba na tension na won so ba ni firi ni ten won so oba na firi ni ten o oba ndo we free we call wọ́n tó bá ní kó yẹ ẹ̀kyẹ́ yà no ọ̀ka nkyẹn nígbó yìí ẹ̀mú sẹ́mu ẹ̀yẹ dùn tẹ̀tẹ̀ bọ̀ sọ mu hu mu a wọ́n bẹ̀ tẹ̀mí afẹ́rẹ́ mi
Ghana wo ye di niema dia pro me ti se eye nukware o se nye nukware o me ti amen na yesi no me fa nya asem okay media me ti yesi na ne yiri na adomu no wo ne so tie ni sa na me ti yesi ne yiri na adomu no akuta no na je se ne yiri na asore no ye ne die okay enti obeware oba no na adomu no bie den to so enti na ebe ehu be nya se mi am ye oku no na se adomu no bia beto me so a then na je se udi ebuo because Bible say eni kwa so back up ekasa enti oba no engine nten na mi ase be ma na me ye oku no me take over along the line the we are now almost sat here and konisa no den the man no pasa ye sikasem anai ni na ye libre ne penintem everyone wo oba na be ma no wo wa say asemi so si wo Ghana haya e wo oni boni gasitem me se me bie sem so Ghana fa badwane na ente ye na boni gas bubu yi boni gas bubu gu ho na ente me ni bia boni gas ko fa ente na boni gas bubu no bubu ye ndo ya okasa na efiwa na se efrihi oh me ka say hwe asofo a ye ti Ghana hai obi anim ni nyonko oh yes igba o kan se mo obi anim ni nyonko se wo free otwediampo basa yadoma menim se wo free otwediampo basa yadoma so menim enu tina yenya ye ba out na be kasa bi se no omutumi ba ye so attack but you know why we don't fear anything enu tina obetumi akika ko baby obetumi akika ko baby nso enti jade yembo rapon gas what side o se nya issue na bubuye oni boni gas issue no enti na boni gas bubugu oni boni gas benya en kasa that is give and take oyi na boni gas oyi na boni gas enti na boni gas bubugu ye mi say he fan na amu aten ko jipati enne wo da ko fa no fire enti na boni gas bubugu ati se boni gas na nim eti for prophet for say yembusa say en fa na ye papa Anthony Boakye fire ma boni gas ebubu egu honum na make us subscribe na like na yembo ran semnumu say na say ye papa ye tieni ka say nim na now Anthony so na boni gas ebubu gu ho ni brasem o ni brasem eja ye nto en komo no so enti yes sir boni gas bubu ho for so many years I think says or for so many months enti ya na boni gas sorry boni gas bubu gu ho ye nyina ye ti won kra ko ma ye ti wo Ghana say boni gas bubu gu ho na stroke ka se wo wu ne boni gas asore wo no asore o wo ya asore na boni gas kuria ba out be kase be Ghana fo be na yanko o si enne wo a wo si wo firi nyame no teni o wo a wo si wo firi nyame me firi nyame ye boru sam de wo a wo so firi nyame no enne wo bubu gu ho wo ntumi asore me na wo si me firi nyame enne ma asore me na me preach sa state be boni gas na kasa okay muko back to boni gas it says muko na muko ti boni gas is seminar okay one of your station onwani num to enye si yesi Ghana fo etie odi ho record that horse yeah I think so near Empress yes o si wo si wo furi nyame mi a me mfuri nyame no wo na wo da ho yi wo tuni ansore mi a me mfuri nyame no ma sorry mi wo yeten mi china mi na so pa bi po sem wo a wo furi nyame no na wo da ho no tuni ansore ene boni kasi otiase ye papa Anthony Koju Boakye nyame mfa ne kresi yi odafo ma sorry ensem na say ja ensem no question dey begin no ka say yembus ni wo nu ana say can say enchina wa kan wi yembusa ne yire
But see, I met him aka say ndi enchire no yemusa mkrofo tui. Because we ka say dadie bi etwa dadie bi mu. Well, se woni oba eti. Amaware se ejire ene kun. Na se ebia ebenam se kasem so. Ana se ebenam biribinti na woni wo yire ajai. Na wapam yire. Wonim se wo ma ho kwan ma borosan kwa betumi anya. Wo tamfo kwa betumi anya ontem. Hwe ma eya ma me ka asem kire tiefo no muntie ni. Emma some of them they are covering. They are like omu ye covering. E wo ye memma na ya ware. Omu no. Omu ye covering wo ye. Se wo ba ko nyame no osugu nyame, osutere nyame a. Eja wan fe ya. Ade kwanchi. Wo se wo ye Timothy ne kai. Wo se wo ye wo ba boni. Na se wo su frɛ Awurade a ompa ye bokoro du. Emfasi ni we na badu ga bi nkura. E ko ya na sati apo bura. Timothy ne kai. Enti asema mikei. Mesi so mo pese mo hu kyerɛkyerɛ mu a. Ana so mo pese mo wure mu dipre mu a. Mo twin be maame. Mo twin be maame no. Na boni gas nso e. Mo twin be o. Mo twin be o no so. Ete mo ba me no we. Mo twin be o. Okay. Boni gas basic thing na bi. Mesi tiri eduro bi chenduro bi o. Tumi bi chenduro bi. Enu tina aigbefu bi kasa bi se amegashia ye hunu amega ho ewie ye tokpe da bi sia ye hunu tokpe da bi ejuma ye se wonu nim si nyame amfre wa emba ye di maye bi enu tina ye bi ni mu ye ni dom ti asem ni you we don't have ye ni dom. But yes, sema ye kano ekwechere. Eja na edume uka se nyame mi se nyame afro bia o. Ana because uka se nyame afro bia because waka na se se eweye mbre no mehwe ma ho magu ka ne sen mama wa so ne yi so mpinfo be so dan ne ade ntin mi hu ne se nyame afro bia na nyame free bi no weje bi. Ofre juma ye kai ti obo so nyame afro ana nyame from me ka se nyame from na me di kan ka say nyame afro mu but along the line mo ma ne aso bebere ya o ma ba gidin akwa ebinimu were truly called by God almost starting genuinely but I think ba and money people bring na free nyame na yase sika money. And the secret of this world is money. Money is the god of this earth. Maybe. Money is the god of this earth. Was it will be do wiasia? Na e chali do eden enimo. Na obeyi onyanko eden atamfo. Na e wiase. What is now ruling the world? Esika. And whether we have money or not, we will still follow God. Young guy, and you're so powerful and so just okuta ngosra. Along the line, you know, on money, I tell you, be a team and yamikun. But nyami baba kwa nyami e fa me sure mi na me di ngogu ne su ene otumi chami sika e masika pie e woni dem o chami sika o na me ka kire o abe magician otumi kasa masika pie enu na empire ni bia na say I don't know o invite me 2 times you dey catch penko o invite me 2 times yami say we na wan ko young guy or to me tina or said oh ense bia yesi o mi aminim no no aye na won say sika eba. You know why? People, because in the beginning did you or catch me say me my uncle did to me kasi me nko
Yen ko hunu. Enti okoba yen enche de tutu wu ye. Enti me ka say ebinimu they were called by God genuinely. But enam ni prayers can be brinti. Na a person in term Money. no money. Enu de me catch up say nyame kuntem. Nyame be kunte. Majafo na me ka say a prophetic for the no etwetwe nkomo na ye po amesu na magimi dwa e wa hanu. Ska say subscribe, like and share. Na mama mfa me last question embusa ye papa na fe ye mfa enkomo twetwe no emba ewie. Na mbusa say emprepi no ya obi wo ebeka say ana we ne kunu ana june kunu ana we ne kunu na wo ni se bia papa wo nyame na afre bia ne time na aso ana nyame afre no Me da say me sa asisu bi be tifu mutimi ye also for bi wo Ghana ha wa ti ba na follow me gusu follow me ka say be follow ba and say be follow no e wo dia wo ye no okay ba me follow no so so bisa egwade ni ho ase o ti di ba Ghana ha obi ani mu no o ka say one of radio station bi a what di papa radio station bi o Ghana sa so fokoro ya be ka asem se obebom pa ya mato ni koju bati be sore tell you o ka se buye emna na ato koju bati be ka se oba sore ni ho to ngakara na mudi ni ba na obe ka se mimi yare mu asojafo ne police fo ne mpanifo mu ti ama fa na hospital papa na we ka se obom pa ya ma na sore no sa papa na sa be ka se de bia wonam no oye tru se be bia e papa Anthony Boakye na wonam no oye tru no ahwe ya asembesi sofo no ye nyina ye nim no Ghana sofo ni pa sofo pompa ye friend amakwata sofo amakwata okay and you see I'm following people. Me follow Kofopa. Me say yeah, we don't fear anything. Who? na so ka say maybe onam na what try na that mean say bia or try so bom pai na manana wo hu nyome bia na say That is what it means. Say who me bom pai esere wade say o ma sorry. Wo so sorry yo. Wo sand akatapisem. Sand betudwa. Wo a wayari na nyame wado na nyame amma watumi aba betina so dem esa prechi enye asida na ebeda nyame ase eye ade e wo se usabe ka se we me yari ye wamba mbefia ya mfama cause it doesn't matter nyame pom akokushi ase ni nyina mu no asori kakra ka wanu tume enu na meka jo se asofo bebre na awmaso sika ni pure mi ya Onyankopon na ya omusa asemo pon ya beka asabi me de se me ensima media tu hom e wo mu session so no start buboba esisi one by one sa so pona beka asabi so onu bompa ma grada se obaye konfu onu asa bompa se esia no obaye nyameduma obi a wabom pa se obaye kom I think say enu no ka say maybe oya so no hye ninkom ana true prophecy no ka kire ni say obekom wan bom pa ya na wan hwe ya obekom say obekom like a come one so that is not the statement or see onu bom pa se agrada ba bekom okay na after a say bia etefo mfa say bia nye sade mo correct me onu akase onu ka se obompa se e hye agada kom se o abaye komfo ena onu akase se emana na agada nsem ya se da ba na ena onu akase be ka se ye agada se ba na echini ye kodi oso na be ka se agrada o abaye nyamedwuma
Sa se mi no yi question mark da ho Ghana fo bebere adwene you see ya kwaso na ya preachia bebe na nkofie back enko tena se embisa wade emfa sem na ya chete ho san go through 1 John chapter 4 verse 1 osi mumma ye so ho nyina re hwehwe we free onyankopon na so we free onyankopon Manusi ahwefo na ohwen ya ensem no de edos ne ka se ye wremu a ene ye nsori ene enti ye bi ebehye fridge bu na da foforo no so no ye betoa ye nkomo twetwe no eso eja na ye de ensem esi no make us subscribe like na share program no se wonye ya na fe adofo nso ehu bi na me nsem reneja ode wo number betutwa na ahwefo nso bi hiawa no bi wonsem bi se bi opese ombisawa na onfrɛ no ombisawa yo medase na medate fo nso ase bebe na asema media betudwae ebi ne bedidi matem ebi so be kasa ba mo hanom na be ka se quick nice be sa sibio na enye quick na ye brebi min kasa bebere enye mo wade ya tsra minu wa ho na menya mfa mba betudwae wo miri mi hwasie mi nya amba tudwaye mi kama tifo tine abatu na yeba batu no 2024 no emu semu no e tokyo baby kai yeri hwasi o pese woni betwitwi koma mesrew for me e wo number wesu 0249 888 937 0249 888 937 me pese me cheche penifo bi a omo outside Ghana ade bi a mo follow me asem bi frɛ me hye me nkora bi hye me sɛ mo de mpabo etameti mechia mampeni bi a ye frɛ no Matthew mechia papa ye ma me ba ko bi su ye frɛ no Nana ɔno so mechia papa ye ma me ba ko bi su ye frɛ no ɔmo dɔso ɛwɔ outside Ghana mo amanoni mechia mo nyina ya me sra mo ene dwuma pa ɔna mo so a mo ye edamas Yami enhyamu ewo dwuma pa na so ye na eja nso ye da wase say ye frɛ wo no so no wantwe ya no ensi na oba ye bekan yo adofo na meka o say aha Xposed GH enkomo twetwe wo asem bi ka fa wo atro wase ono mu opagya na maso ano afrɛ na twenkomo ma ne de metina ase na ye boa mpenya na probia ba kopɛ o frɛ me a meje wo so aha na mbesi cameraman ni di dwuma me a brother yam sin Jamaica Makra wina, bye-bye. Se mo no mo na wa na me yare na mo be ka di se mo bi am family hospital mo my rade boni me na ma bomba ya mo nya ba bi asi na me yare am ntimi ka wo mo family hospital na mo ka di se mo bi am family hospital my rade boni maka tua su rade anim the rade ba ya mo taachi mo be pa me chew na me fa boni chew nya za wonu mabusu nya wo nto mo da